Peace Rugambo wa bona bagigari bamazire myaka kandi ubwo Peace Rugambo activities nazikora umushaza ya Rujumba specifically Bugangari na Bwamba nangwa nantunga muna kore konko muri rukongere no mwanyogo kandi umujwekerwa w'umwanyogo atata kumwenda. So yesterday they had a reconciliation actually almost no kubagento mu district abo that reconciliation chitangize binji munonga district ya Rukungiri Trebera abantu abari kurenga umuntu magana nane barga umukibine cya Forum for Democratic Change bajoininga ina cha NRM Trebera bahindura amasati izoba iri yanyumwazi ukabutashuka. Do you know what that means? Ndikwendera Kenya tindazabo kuba twirent tugamba it means Rukungiri was one of the districts in the country yaragizireho council ya municipality na wana divisions zine NRM nka opposition. Majority of the councillors are FDCs then bine mu council omwe wa NRM actually nka opposition because majority yabere nka minority actually kabare RDC wa Kashari mwami imekatera we yabira mu ko wa NRM abandi bona bari FDC right from the mayor. So kuba batandika kuhajana nshonga katera bagumana bamureba nko opposition iwe rukakanise bitugamba no tsenene rekatse ukachimuka humuro kwanyuma cyamutse nibindi ibifiri umuyihange sandage. Sky TV irakari abantu. Hello the people of Uganda, especially abantu bankole nimbara musa. The search for the next tourism ambassador for Ankole region is on. And this year, on the 20th of July 2024, at Western Meridian Hotel in Bushenyi district, our grand finale is going to take place where 13 girls are contesting for the crown, meeting under the theme Tourism and Peace. Tickets are at 30,000 for VIP and 300,000 a table. This event is proudly sponsored by Sky TV. Yagurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabeyi kace emitwaro 8 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo rwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 325 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Tenga mwamu nugura kwanja mbanyo haka maramu otali rwanda rumu nugura weka tomu nugura wakongera mu nugura nawe yiwe kagenda ushaniyo nugura nugure tuhamize ahubwo kuba gwine waka wagunywa notere eragirwa ba UNPS ni kukogwa ba Bosi Clinic Santereke ya massage services wari kwenda kushubura geresime ya 082 0 kinana na mukaga ashatu nitano nange ya 0 0 kinana na mukaga ashatu nitano mwomu nugura gukutamise bindi byona Kigezi Universal Drama Actors bakuretera umuzano musya live stage mu byanga byanyu rukundo ya Folongoto umuzano gori kureba ukasheka ukakwenkwenuka nangwa no kurirokarira birabina mushanju nyakazi batawuni birabina munana omukajani tawuni birabina mwenda mabono Roma 13 kabushogera kibanza cyo kwazi kwa mushanju ntara tawuni ebirabiri byo kwazi kwa mushanju rwenkobwa tawuni birabishatu byo kwazi kwa mushanju ishongororo ebirabina busirba kandi birabitanu kamwenje ebiramukaga bigodi kandi biramushanju bashange kahunje ebiramunana byo kwazi kwa mushanju bashange rwa mwanja ebiramwenda byo kwazi kwa mushanju bashange biguri kandi biri 10 bashange migamba ebiri 11 bashange kazinga ebiri 12 bashange cha Kampala
ebiri kumwe n'abashatu bashanga Rushango town ebiri kumwe n'abashanga Kanyarugiri town kandi ebiri kumwe n'abitanu bashanga Nkungu ebiri kumwe n'Mukaga bashanga mu Katongore ebiri kumwe n'Mushanju barya mu Kitongore Kigeiga kandi ebiri kumwe n'Munana bari Kaza mu town ebiri kumwe n'Mwana bashanga Rushere ebiri 20 bari Ibanda mu town kandi ebiri na kimwe bari Bwizibwero mu town ebiri na bari Kitura ebiri na bishatu bashanga Rubindo mu town kandi ebiri na bashanga Igorora mu town ebiri na bitanu bashanga Kanyaganyeje ebiri na Mukaga bari Kakindo kandi ebiri na Mushanju kwazi kwa Mushanju bari Kabwo emiryango igiye gushemweze mwazo abana batenku 5 abantu bakuru shiringi kanana VIP mutoro kumwe necweka kandi meza y'abantu bana emitwari 10 taferwa bazani bawe Karubarema Jackson Tibengerana Henry Lydia Kasigaire nabandi nyamwinji munonga Kevinyasi kwishangeyo Omagarageseji arihembere eri kutuhindura tukabece kituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo nitwantoronde ekintu kyo mutana habindi namunonga ekintu kiri kubasa kureta hecho kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ryo mutano gakoziro mbirungo ebirukhezo mbiri gukagara kabusya gukagira mani wena kwasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders always wonderful Omuzano akarasya katukule ogwaba Kigezi Universal Drama Actors wizire kukwegesa entura yeka iwe na nyoko mutandikire muta kuleto mabashisha obusasi ndeka mawe jeni ndeka narugo mubandi zira misho mawe nangwa n'entura y'abantu kona mwana wanje tobanza wareba Eriaka hamwe n'iki otaferwa omuzano gubuli wa kashatu okwikurwa katano sahi 3 n'icweka zo mu kiro aha Sky TV irakari abantu beka ya Abias tuhanjirwe na Reverend Elizabeth Kushaba abagabike ser ya Mabengwa Ward muri Central Division Ishaka Bushenyi Municipality barangisa muhara wabo ainumucha Breya birina korana Rwampara Coffee Company Society muri buteraniro Rwampara District uramurebe teresumu no tumshanje 82 95 43 zirina ningashi no tumshanju ziremwe nkaga na munana ningotere arno tumshanju itanina janju na mukaga tenda na mukaga tenda ningashi umayise polisi ekorhei Sky TV irakari abantu kahumuro twaba tuganira na kinene ahanshonga zitari zimwe na zimwe izikozera amakuru umihangeri ahitwagira umukahumuro kinene wonogira ngo ntabigamba ngo ntungamwe katera Rubirizi for the first time yagitera goli 2 aharubusha Rubirizi 20 teka ngo izere namani kungano shoti ekeyetiriza mani babene bepansa anabeten run kungantungamwe kabore kuko kora ntungamo izere namani menje actually nizoberi yanyuma abazyo ntungamo teire Mbarara City goro ibirahariyemwe kandi umpiro gugubera hacaye cyakatsika actually isherigireyo abazani abambarara City nibagirangu abantu bambarara borembo rwambarara tumufire hatimu yanyu byumwe naye korere byetaino rukufayo kushagika timu publicity kabare mabambarara City kine kibatire wotisya kiryaho cyo kugira ngo ya influencing abantu kuzo mu kishaye nicyo kimwe aha kikubaretera performinga kubi kwikana timu ikurgo mu cyaro kuriya ikeje kabateraho mu rembo amakuru ni menje agabere home Sunday twarga umuri sports tukazaho mu Uganda yabutosha kuko wagambirizo biri hanyuma abazyo aberiho butandu umuri kikube abantu abarkwingana munana mshanju baferireho then abandi ondijo mwe yafa baheza kumishya hirwaro district ya Kikube kandi cyo busasa munonga tuferirwemo na officers ba polisi bana kandi babiri bagire kwata abantu abarikutekatekaho kuba bahejumbire umukwita abantu twayegitwaho abandi banyamakuru kurgo mbetongore bitari mwe na bimwe tineho Gilbert Kakurugu kurgo Parrot CUG Felix Ainebiona wa Nation Media Group amena
Alex Mugasha wa Next Media tigmanyo banayo iroho akagambo ka group konka ningira ngo tukubasa Next Media Group Next Media Group konka Next Media Services. Yes, icyo nacyo n'ikitongore cy'amakuru ikiri mu ihangomo ningira ngo tutakaza munonga bakorera amakuru ahabwe shaha ningira ngo tugendereho kimwe direct tutahe umwihanga iriya Rwanda turebere President Kagame nahangura akaruru ugundu murundi na mudslide victory cyenda na mwenda point something njema isango bagenzi be ababibetsi betsi imbere nawe tubahikize nemo no basiyemo wabakombaye kasine kariya mahari yo kariya ka 1.5 that means wabagita bombi bakora 0.45% tubakusana 0.50 so noreba ngo President Kagame eine that power na magnet eyabebemeza abandi ningira ngo Mr Africa eyibatine gebati ninyenda ngo beni watstandikira inshonga ya Kagame. President Kagame nakora iki kiba president abandi muri East Africa ikibatakora ikiri kumuretera kwangura with that percentage iyo kuteka ngo nobumwe kunogera ngo akaruru tukabeyeho ukusavinga resources zihanga because icyo kibeyeho kugira ngo tubita ku expectinga ngo turi mbene tutangarize kugira ngo ahangwira ati of course everyone nichaberi nateka ngo nikiza kuba konkani nyenda ngo tutere mutoki Kagame ni bintu ki ebyarukora His Excellency Paul Kagame ebyarukora ebiba president abandi batakora ikiri kumbasa kwangura karuru na percentage ejo iri extraordinary. Webare nabakira bare ba Sky TV bundu murundi ndi akamba Gilbert Kakurugu nikora na Parrot CG. Ntakirukire kuzarwana yenda kugeresho ngayina kona yo mwami kinene yagamba y'abanyarukungera bahindukire ku rw'umu FDC bakazo mu intare nangwa ari nyene najigamba cyashemeza yine y'umwako naho ngo bahindurira amasate n'amazima bahindurira amasate mituma tukajimanyire kandi nyine ubwesije n'amasate akuba n'amasate konga akasente kari na kinene sate nagihindura bakubiye kuzo mu yangiri ya Rwanda inyuma ho akagera ngo a leader should be feared and loved. Kagame ekikumuletera na singa na 97 or 99% akaremesa n'abamwesimbiro kufuna pasente yemwe wabigita Kagame no muntu arukutino Kagame akakonkwaringa akakwata system zona yazahamba system zinimanyisa ki narebo kugezaho ku imusyo mutwe amarazi economy obusenta bu freezing so is a feared man ni cyecho kija kimuretera na nabakubenda baqualifyinga kumuteka haninga batije so harimo nakantu kugira ngo nabo bashime kubona wabaresere kugira ngo reke democracy which ekitaka ruringera out konka that is one of the issues ahawenshi Kagame na kisinga na nobururu bwinji busyo ekindi wanoreba agerizeho nawo gukorera ihangari Rwanda na nirimo mu mahanga agariyo nagakora speed y'ekizungiriza so ahamwe akaruru kari genuine abantu bamwe bamukundira ibyaro gukora intungukere munegendo misho rene kindi services corruption eje itukureba Rwanda teri no chikora chikora magaragaho ebyo nibyo bimwe ebikuretera Kagame nasingira ahiguru nabandi abakuba yesimbere nabo reni anoreba ariyo mu Rwanda tuyinemu human rights violation na namukutera karuru abatezi bakaruru banabona batina eberarugemu so obwiro bwinji
Kagame abantu be yakabakwatisa umukono go choma the country being very small he has mastered the art of controlling everything. So ahamya yake yamazuru mboteje no bwo iyo Martin niyo tubasheme kubamba kusinga sana bya kutamira konkatu ine Kagame abera hikize myaka 2009 ibembizi buyihanga iri ya Rwanda officially tuine abari kumukize myaka mu bwebembizi konkantere bana bahangura karuru bakuba kushityankaga bajubilatinga munonga ngo hati tutembere twahikomora nkaga percentage tuyonjera mani yete baherize myaka iri kukire yaherizo mu bwebembizi. What is important to percentage? What is important no kusinga karuru uba musingisa percent yemwe no ba wasinga karuru nico chukuru we bari no kuba kuzana card zabo bakareba kuzanisa kurugira opposition yo kuboyine akubato kubasa kuboyine opposition leader wa mani ukamwiba munonga na kuretera ubuzu so no mwiba mukachi kongo Kagame tayine tubakora bari so nigeri ya Rwanda congratulate him if the elections were free and fair. Of course there is no one complaining and tueleze abantu ba Rwanda tamwe boni ibari munonga Gilbert Felix. His Excellency Paul Kagame umubembezi wihangari ya Rwanda agaritire yatunga indijo myaka 5 ukwebembera ihanga rya Rwanda bwanyuma y'imyaka 2 na ibembera ihangiriyo nangwa ecyo kirubura hamwe ntereba bebembezi bahangura ubururu bari mu offices konka ecya Kagame ni kitanamu we nahangura to an extent kugira ngo kitekatekesa n'umuntu warubaje utari mu karurako gutekateka ngo mu ihanga rya Rwanda akaruru twine mugashabu kugira ngo president nahangura abamwetsi imbere ho bona wabagaita babara kwisya 1%. President Kagame ni kintu cyarukora abebembezi bagenzi be ukira munongo mu East Africa ikibatari gukora babare munonga abare ba Sky TV muri kurunji ntakagarutire mu Martin cyuwashaba nyenda kubanza natabarusya abantu bankore abantu ba Western orunako rwanyomazo akereza yito ya Diocese of Mbarara twijuka umuntu w'amani munongo mu dini yitu Bishop ukubanza wo mwiraguju aba Diocese owafiro mwako gwawire Paul Kamuza bacenga ninda n'ikintu cy'ukuruti nkamara agatandika ntakigambireho tuziroho mukoro gwo kushaba misa yo kumushabira kandi abantu bingi bari muni bagezeho kwereka ngo abagezeho kumushabira batangire kureba ibintu by'umutane bikuba mu magara gabo kandi nabandi harimo hatamara kagari muni gajya ngutongere kumuhishara nyingi ubundi nawe bakamukonsideringa abasenti. Yes. Which is very important. Ni nsasa w'abantu bitu barubirizi konka mutafa yo mpira ntuza kutera tukina mani ekitubire ntutina ntungame kitukorire yatera bambara rasite hati ntuza kwerega gice barutwaza kukibaraje batangire muri abamana hati mwazumbi of course the game of football is a game of calculations, so you must count your thing, you must have your mathematics well. Twaza Rwanda Kagame cyakoze rechere different niki wazo mu East Africa. Na kakurugu ya kigambo. Kagame is a feared man. Munyamahoro mu nabiri ninganira na wakakavaringa ho bururu obwa Rwanda umutamu ya I think tamu ya kabiri ya Kagame akagira ngo bakabari mbonu bakabari umurare yagenda yakwata Kagame mu ngaro yamahaga baganira ngo abantu bakatiye ubwo mushije bagira ngo ngo gune muntu kimanyisa no amani munonga na wao bobire noreba rarize noreba nketo kubanza omomo mu Uganda Museveni yanaronda karuru
noreba abantu orani biruka nibamuhikaho Kagame rarize zona nomureba narabaho azana nkagamba tukureba umuntu akumwehisya icyo nicyo kintu cyo kubanza being feared that buri muntu wena namureba nk'ekikoko niyo number 1 ekindi ati Kagame the way Rwanda is governed is completely different wanoreba Kenya president are legitimate bakamuterera karuru tina yamuha babiri ngo bazo mukoti but people are saying Ruto must go and even abantu nibe Karakasa Uganda no hurabaye Karakasa Kenya hurabaye Karakasa nubuye kwa South Sudan no president barimo bakumuforcinga ngo ntwendo take home zo waza na nkeje Burundi the same waza Congo the same konka kuriya echo tikiriyo no go zone freedom of press waza Rwanda it is subdued terho ngogire omuntu no hurraho na mikonka taine right no juka bakacinga hona na one of the newspapers eba beta new times ya Rwanda so whatever when you see all those things okabireba noreba ngu ari akantu akakubura tukugira ngu abantu kwekarakasana n'ebindi nkebyo ngo nikiyamba kombe kihanga ninga kuteka president a pressure konkani kigezeho kwereka abantu obugabo bini waza Rwanda okareba mbururo bubuwire bakabese imbere abantu 8 batireyo nanka okushaba kwabo kwesimba electoral commission ya Rwanda ya scrutinizinga only 2 people ne babu yarabize mu kwesimba ari Kagame kandi naba bantu tokumanya bakarugankaye so ezo zona ni sign zo kwereka how it was moving wagaruko kareba but when you look at that echo kiri inside hati Rwanda yo in one thing kechitakabiro mu Uganda the people in Uganda were voting Rwandans in Uganda yes they were voting ngwati Uganda yonka no the reason why I've talked of Uganda I want to show nguna n'abantu abatari abatakutura mu ihanga nibaha chance yo kutera karuru hati no basa no kushanga na nobo bururu bw'aba bandi bihireyo aba bandu biro that 0.something% ejeje yibihireyo no za kushanga kwa karuru nakaba bari mu diaspora batari abomuka batari bomuka because abomuka pressure yibine nehamani munonga kugira ngo no muntu nuotina okugamba kubi ari president tokubasa because bo umuntu nka president okumugambaho anything bad is like committing treason kwendera so echechi kugira ngo tugire ngo Rwanda ngo Kagame is extraordinary ngo maybe ngo akozere ngo utonungi ngo yakora kingo ibyo bantu bamuterera karuru no ebe bintu okutero kwa Kagame karuru kuri harimo a lot of fear harimo a lot of freedoms eziribatirirwe zitakubasa kurugayo mbwenu konka nabwo tukaci mwiyaho because na nabantu babaruhire munonga bashemere kujana abeki bayireka omukaruru bundi nawo shange yaza nkari noranka Museveni akarura kawire akaba nashaba kwisa 50+1 vote nubwo arabe yahitiza karenga kaisa 55 52
so echeto noreba hati we pressure yaro konkana gweto kabara hati wagaruka oteke perspective Kagame. One thing that he has done so well is that he has made sure echabireho genocide yabire Rwanda ya 1994 akamakinga sure that thing does not come back. And ejejo nyon your biggest achievement eyinkumangu ne basa kube mukipinjire na no kutungo bururu ngo akube cyabireho 1994 chikati rye kintu kusinga yobubi umunsi yone bari munonga Felix. Alex, President Kagame atungire tamwe ndijo imyaka 5 bwanyuma y'imyaka 24 na ibemberi hangari ya Rwanda officially. President Kagame nakora ki icyabembeza abantu batarukora ukika kugumana hangora karuru 90 and above Reagan. Ubare matini na abanyamakuru batayi banje no muri Sky muri Buhoro. Rwanda na Uganda nensi ezine ebyafaye kwenda kushana abo kuba zona nguko kuzireba nensi eziri kwebemberwa abanyamahanga nyoni we tukimanya ngo President Paul Kagame akabaho umai agayesire government ya Uganda umbwebembezi wenku yatahire nawe yayenda ngo kibarwanire kora kibe kuri so zombi necho mujunga kweta military regimes kandi echo nikija na ebintu byacu kimwe muri byo bona bakakwata webembezi kakwata kandi wakwata webembezi buzima icyabukwatsa no kubusigaza so echo nikikoreka kingu President Paul Kagame webembezi akabukwata kandi ntakibwanya wadarigire ijo yagira ngo apana niwe abantu banje ba RPF nibo bakungambira mu nyesimbe ntabwo imyunga banta kwendagarega kwisibaho 2016 konka bangira mugaruka ngo watsige mwene ngubo nayongera kugaruka cyo necyo kubanza cya kabiri batayi banje bagamba cyo kumutina okumutina Yesu umuntu nabasa kutina umwebembezi yote ne president abantu bawe batine konka nubo bakutira umwebembezo so wareba ninyesiga ngo abinji bakozese mukutu nkayitkureba ya social media nito mu Uganda na Kenya ngo kuba kugikozesa konka tuwire winji aho kushanga abanyarwanda baringa X formerly Twitter ninga Facebook ninga hi ngo bariyo bagira ngo tukurihire President Kagame ngo tokozireki bari mushomanguzo wa ngo ningo bushomanguzo wa Twitter mweche eche omuri byo nikimanyisa ngo President Paul Kagame wadabantu abo basa kubana bamutina konka ebintu ningashi mjungo cyakweta state entities and systems nizichikora ziri function wazi umwirwaro no kushanga embazi engutonto zireba kwazi kuzire waza omukoti emishango yawe neja kukorwaho nguko ine kukorwaho waza polisi wa Rwanda Revenue Authority RRA nekora mwenu byonebyo nebikikora so echo abantu nicyo bakwenda baba nabakutina ibyo tinshonga ibyo rukora mu bakutina ibyo nebyawe konka bakora haza nyo mkurego kwanje that is what President Paul Kagame arukora maybe cyakube kiringe cyamuheru aha cyabantu kuchweka kutera karu abantu abari omahanga agaheru batari Rwanda kugira ngo nabone batera karu haza icyo nicyoreka icyantango kubuzima abantu binobugabe nubo bakota mu yangari yawe oyo nobugabe ayangari yawe kugamba no kukwenda ribe no kukwenda rihindike bwe no kushanga ngo abantu bari heru ya Rwanda nababasa kutera karuru icyo nacyo ni cyango munonga ikikoreka amahanga gandi
mu East Africa mukine kuko Uganda itagatangira konka bari n'ibintu nango kikorwe kandi amahanga agabira Rwanda na Uganda kuko nagamba n'amahanga gakwebembera abanyamahe kandi kitari kushana n'amahanga gitu aga East Africa icyamuheru President Paul Kagame akagezaho kugeita abanyarwanda kuko rugahari ya genocide ya 1994 kumaronde na nena ngo Felix Yagama n'abandi tarukwenda kigarike kibeho mbwenagerezeho kugeita abanyarwanda no mu bakora umubembezi weyi na making ashungu Rwanda ni kimwe kandi takwende ibintu byo baganza mbwene ibyo ningira nibyo bimwe ahabiritiye Paul Kagame yagarika mukarushana kugira ngo ababa bamwesimbireho tamweji nabwe kandi bo bamwesimbireho buriya tikumanya wenki icyo nikiguma kiri kimwe so icyo ningira nacyo nenshonge President Paul Kagame tushoborera ebari mnonga Alex Edson President Paul Kagame ahambira umurundi gwe ugundi ogwa katano okwebembera ihanga erya Rwanda atungire ndijo myaka 5 okwebembera ihanga erya Rwanda konka hangurira heguru nkabutosha twenda mutrebe President Paul Kagame arukora umihanga erya Rwanda ibyabembezi abamahanga ga East Africa gandi batarukora webare echo kubanza he has kept the memories of the genocide fresh in the minds of Rwandese ninga Rwandans ninga abanyarwanda asigire ebitekateko bye kitabante cyabire urukume rwenda 99 omitwe y'abanyarwanda kikushe kibireho nyo mwazyo abo kuba buri mwaka nibatekwa kucijuka kwibuka umukoro guba kweta kwibuka hatecho cyonka no bokuboriwe abanyankore benefu muri kujya ngo koribwe njoka utina ki omwina njimanisa ngo buri waguma wareba omwina notekwa garize bijere nyuma so naguma nabure kumwe ebitekateke byaruguma nabato mu mutwe ngo bashijamwe hakaba weki nibituma buri muntu yagira ati kitagaruka kubaho nowe katube tutamburira umuryeke 2015 akagira ati I never wanted to come back nkaba ntakwenda garuka kwesimba abo kuba nkozereka yanje erije buri kimwe kiriyo nyirabuza kuri sente zanje atkunka abe kibina no kurenga hakibina nibo banyarwanda bakangira ngo ngaruke tihine hibari icyo kimanyisa ngo aruho ahabwa abantu niyo democracy haza the same democracy agikirize buri yomwe yagishemerererwamo ari kwikiriza n'abantu bari yaheru yihanga okutera karuru icyo kimanyisa ki they are happy kandi baba bari happy nibaza kutera kuba kwenda Echakashatu Kagame has served diligently when it comes to delivery service ninga service delivery echo kubanza kinkumusima ho ni environment waza Rwanda the green cover is green nubu mushana gukujwa no hikayoreba green yenyine actually nemo mahanga gacyasingire kugira environment nungi mnonga bakukwata nonaga kacupa mahanda bakwata uyigwira kavera bakwata no fundura bitu bwo bucupa bwabo ni plastic tibine bucupa bwa plastic ni bottle glass bottle zenyine environment yabo amakinjire sho ngo yaba strict kandi yabonera izo tiziri yebyo tibiri yo plastic bottle teri so environment eri clean and good kandi icyo nicyo kikushemeza abantu ecyakashatu nirihanga rubandize kusetinga technology omu East Africa yo kudeliveringa drugs bakosa drones omu East Africa irwaro kana kari yabro mbazi just bono kuzo mu system ntwenda panadezi ntwende drone delivering so tariho yo kugira ngo tumazire wiki tumazire kwezi irwaro tine mbazi manya tibiri maybe kandi cy'abantu bakunda so no basobu tataho kabuza kahango munonga abwenchi natungana 99.15% hazejeri eri
partial results butakahwire yo bwona because ezo result bakashoboza bayeza kubaraho 79% of the votes. So ebyari yo nakora Rwanda mu kudeliveringa services nibituma abantu bamuhereza 99.15%. Konka kabuza nikija kazankai 2016 bakamwachuzinga human rights violations. Yargeje ati no, ati it's the people bagira ngo kitaba kucenda iwe niwo uri kwenda kukibenforcing kandi tukapasinga constitution twapasinga za penal code act biona abantu babyikiriza twabiteko mu nkora. So hari human rights violations, people are free. Konkantu ije tukirebero mu aba bari kwenda kwija kumwesimba okwari kubatwariza ogo mushiki rwa nerugas rwigara for several times agerizeho konka electoral commission eri kujaki eri kumuremesa kwesimba abari kumwesimba ho emirunde birehererukire. One of them was a presidential advisor akarugo mu state house. So no basa kuteka wakabuzo jiro shana state house kamwohereza because hatu wano hakanisa rwigara kujanka opposition kwesimbaho konka hakagiro warwo mu state house akijanka opposition kwesimbaho kamwicereza hasigaraho question marks. Akabadi presidential advisor kandi ari journalist. So najata abanyamakuru yabo buntu bamanye nkora yabo ethics mwe bakazirugaho. So wareba questions zaguma then ondijobo mwesimbera bari environmentalist akambuza at environment nda kugikoraho kikebonire. That question ekazomba umbatezi bakaruru bajambusha tanaza kora ki environment kebonire. So noreba ngo questions zinizigumaho aha opposition kuija kugira ki kurugayo bakaba free to express what they want. Freedom of expression nico kimwe habitumire Rwanda negiro bubuza bwinji konka waza kureba mu sectors zindi. There are no questions in Rwanda, the services are perfectly delivered. Konka okwesimba kugamba expression y'abahure eri very very low. Echamuheru Rwanda president wayo ariyo natwaza nkakirinju witu wa Uganda owamwikirize kugenda bwo wareba history oku bizire kuza Rwanda. Bona bakaba actually Kagame akatandikira mu Fronasa bakarugo mu Fronasa ari kuja kuzo mu NRA then the now UPDF. So nibajya kubahirize taking over. Kagame was appointed as the first counter intelligence commander wo kuchondoza kumanya bikugenda misho. Then the late Rwigema appointing anka the deputy army commander wamaiga Uganda, and those two nebo babandize kureta kitekateko cyo kujya ngo baze kuretaho empinduka nkahe mu Rwanda bwanyuma ya then president Habyarimana Nyonyi kuterwa akatunga accident arena no wa Rwanda no wa Burundi rather. So noreba ngo waza kureba okwari yo nategeka Rwanda tayini ntane so mpango munonga na no wa Uganda no basa kujya ngo ariyo na copyinga ari kupestinga because nawo mutabana hati ariyo mumane kuko mutana ya ranka ya Hansa na lieutenant kashimwe ni kitwara cyo kumukuzi owitina ngo shi owitka yatandikira mu LDU the local defense ya Hansa wori yashire nazo mu amen. So noreba ngo the move yo kurugo mu Uganda nebasa kubera kushana yakugambira ko yizire kutaking over because wabirashimukwa na president is the late Rwigema kunka kuyizire yafa bakutaha Gicumbi district abamwitiraho unconfirmed intelligence news nizigira ngo he was killed by RPF kunka bari bakujya ngo he was shot by the enemy. So noreba ngo hariho script mpango munongeshe mukwa nitegerezebwa kandi katwikirize kasita service ekikuru munonga as services being delivered rightly abantu bari batunga obuhereza nico kikuri bya democracy ntugirebo kweri human rights ntuzakuzicereza Sandeki nyindangu tuzeho mu kindi kintu Sandeki mu burengero izoba terebira bikibina a national unity platform nibaza districts zitari zimwe na zimwe gukora ikibetsere mobilization umbahagizi bikibine
ngira ngo Alex niwe giri ha ground nabo for the first time ninga shini ngo murundo rwa kabiri kunga tikiri common ukureba abekibina ekikanza government nibazo mu kitreka nibabara kutungaho akakubagano na police notekateka ngo sofa ikintu kirego niki ekiriteri police kugira ngo apana ikatere cy'abantu abatu bagayidinga bazo mu mwanya bagambe bakwenda gamba bagake bagende. Yes. Ureba Butosha tureba polisi n'akakubagano n'abekibina cya National Unity Platform obijambarara umwaka gwahwiye ba polisi terabateganise nabo oyihireho cyo kugira ngo bakabazibura kuzarigi gamba n'abantu omurundo polisi mwene banabire ngaro yabagira tumugore cy'umukwenda twitwe tuza kubahereza ukuntu nangwa no kume butaroba man abo kuba security yabireho ne ya leader of opposition na nemo tukaye ya leader iba kwita leader mutokere kumwebembera yabanaje leader of opposition byo senye right now bueno bakarga bundo buryo ntuhayi babateganise nake konkaningira abakuru bakajya ngo apana mbareke bakore ikibaru kwenda ko bashyirisha kabushenyi ninga bushenyi shaka buzima bakarega jembarara bashika ahacyaye cyakizinda polisi tine kibateganise nakaci of course omwebembezi wabo Robert Chagulanyi Sentamu kuyabire na gamba yagira ati hati nabo bakirebire ngwitwe turu non violent tukunda kavuyo mukonka nabo bakine mwakatimba bukuba batubira kuza radio bueno a radio tubaragireho agona mazina aho kwa kuna biningamba hona nabaye bine kubataya isa banjanga bakatumisimu mutaka bahereza air konka mbere ngo kuyabire na gamba yaje 30 nabo bakirebere mutukunda kavuyo mwenu bongire kututina tinkwame ngo bongire kubatina kureka nibenda bakore ekimuru kwenda then abantu bamanye ku either muri yono mbagambira mazima ninga muri yono mbabiya abo kuba Butosha nibenda mubagambira ekimuri yono muri leta ekitari kushana neki government yigiriyo nekora kureka kutari kuburshaha shangu numuvunana government yate kozereki government yate kozereki bweni mu muri yono muri leta so echecho nikiza kuhereza umugisha nubu ninga nikija kujweka busha exposinga kubarabe mazima bine kibakweta agenda ningaji engenderwaho iba kwenda gukora kuhindura webembezi kandi bakareta rusya ubundi government takaretse izo bari izo bana bako bari muri singiro nimwaze babe bari ntungamo izo bakaba bari rukungiri na no rwakashatu bakaba bari ishaka kandi ho nakwe kugira ngo police bateganise kandi imyanya igiye babimbaza muyona mukokure bari rukungiri bari bantungamo yona no manyiso buhango ahabyuwe nabibe utegeke muyitegeki ebyo bururu omwihango isingiro nayo inakamanyiso kahango mwe mukategereze konkanye n'amasiko ngo baza gukora byona bahendere police tabateganise kureka nyumaze turebere cyanigo chukoreka ngo kushaba kwabo kwa kororo tukurabiremu tubarabase kozesa kororo hariyo innovation bari no bombe right honorable George Senyonyi yagira ati this government is becoming predictable when
no basa kuteba yangu ikutebereza teba ikibarakureseho ninge kibarakore ninge kibarabagambira kongo kuchwika cyane uko na police hati ningira bari kimwe kandi ngirecho kikaretwaho ikiganiro kibatungireho bakikirizana ngo abana mutambura mutakaza mutugumotoka mutaka mwene mutaka inde biragiro yo kutambura amahanda mutambureje kandi muhikahe murukuza kurgira korebere urkwendera noreba ngo ikibina cyo by'ubutegetsi cyane upamwe n'abahagizi bacyo beine cyo bahindurire mu kurgira babiri bakora inyumaho munonga ahabo kuba ngo kunana gambere kuchwikaha babana batambura no manya nabo binabasirikare babo traffic rules bine mundu bonga bine bijwaro na wabareba mazima nuko kuba bajwire nutiketike n'abasirikare mwe n'abasirikare babo no babiri bine bonga kandi buzima ko tebahenzire biragiro byo kutambura amahanda traffic rules tamburira hamdu gumunduka kushanga ngo bari mu taxi na barabya mu mutwe apana ibi byona tubakozire oyihe motoka y'abanyamakuru kandi ine akanya mutwe akarigazete ningasha akaruho kugira ngo abanyamakuru nabaza kushira mu munda bakwateje ibishane byabo bari kubikwatira higo ecyecho nico ndebere konka ngo bavuga kapukingu episode bazivuga konka mwe babembazivuga muri yo wishikire mbwenu tubahenzire munonga amateka boso nabwe menyesiga nico police tabateganize because ayibabe nkabambiri ahibabire baraba bahika road block yakashaka zona tubarabateganise bakaraba hukurunji nabo bahubira n'abantu nabariya babahubira hine kuba bateganize so ecyecho nuko ine kuba careful ahabo kuba nikibasa kubarureka bushanyine kwa ninga kibahereza umugisha ukozesa gama n'abantu ba bari munonga Alex Edson kibine cyane kiri mu ruburengero izobe sande yona of course bagireho mbiceka bitari bimwe na bimwe ninyenda ngo utere toki umukindikire kwahindikireho butosha ntereba police nitwara nupumbwe nuko kureba duyi bagera ngo nuperiye neja ushanga deployment yararako bararano bagenda forces zone actually mu mitari na police yonka ko of course sister stations I mean sister security forces nziyambaho police okurinda obusingi nupu niye hinduireho ninga government hati niye twire mu kwindiraho ninga ikine cyaburengero izo bantu zakoreba kare ndijo kubarazo mbiceke bindi we bari munonga rallies za nupo mu western region zibandize zantekatekesa human rights report irashobora abo mwaka gwe 2024 abo kube myaka yone hwireho report ya Uganda Human Rights Commission ebirenereta police namahe nka lead violators ba human rights ningashi abebembiro mukuru batiro bwaye bw'abantu kandi waza kwetegereza ubwaye bw'abantu bwiro bwinji babire ne babuhenda habaho confrontations ningashi habaho bukubagano hagati yabo hamwe nabibyo butegeki abariyo nibagezaho gukora inkungana because kuba bende bandi bakora inkungana habamo kutera abantu habamo koma abantu habamo okwima abantu bero kutwara abantu mu court naki umburyo butari kwetegeza baso nyumba nakitwara human rights nayebuza police bariyo nibagezaho kwindura kishani cyabo aha issues za human rights kugira ngo hati obugaye bw'abantu babende bandi barubatirira bari abakuronda karuru hati tuburagireki tuburarubatirwa uko bahirwa bugabe bwabo okuronda karuso ninyenda kutegereza report ye2024 yo bugabe bw'abantu obu oku police rije this time ranking umwanya gwirazem eco ni cyumwe change of commandship obwebembezi bwa police okuhindura obwebembezi police buriyo butuworekere ngo buriyo nubuza gukora because ekikibireho twagira IGP omusya kandi IGP omusya yatandikana inciko hamwe n'abantu baje bikirizingana so nkimanyisa ngo obwebembezo busyo bwa police buriyo nubuza kuskowaringa kureba ngo barangiza mu nshonga za political parties
barondo ko barazitwarize kandi batunga solution y'inkutekateka ngo nyowe nkanyo y'inkutekateka ngo ninungi so obwebembezo bwa polisi okuhindukaho buriyo nabo nubworeka ngo nubuza gukora katutegeze turebe twantuza kuko 2026 uko baratwaza ecyakashatu tinkuza kutana acha Alex kugira ngo hateki political opposition political parties hati zikoze so mu gishogu okwebembeza agenda yazo freely because buriya kuba bene bakika kugamba bajyango abantu bitu babatera ati bahujira mu kutera abantu batuzibira kuvugana confrontation kubwo kutera batuzibira kuzo mu rukungana bahendereyo shazi hwireyo batine point yibatugambire ryawo so hat statements zikorwa Bobi Wine ezari kutereza yabire free kugamba how touching are they to the common person ariyo nagamba agenda yenyine ya nupu no kigenderwa cyeco kwindura government ninga yaza gumo mu system no batutina hata batutina hata twaza kuba bamani hati ahendera kozire speech yona atine point eyahire mbeni shoma umunyamakuru mahadikire ngo Bobi Wine omukugamba kwa yorekiro bworo oburintungamo obwabirari ntungamo konka warebo ku agambira nshongejo tayorekireje kugira ngo akonvisinge omutezi wa karurungu rujya robworo bugizireki buruho so Bobi Wine empindukeje asheme kujiterayizingo mirundi ebiri kwebembeza agenda ye yakajigamba straight forward mbena ka sticking to the point akarugomo omu human rights banya security akabiri kebi byona akakoso mu gishogu aho ka touch mu confrontations then two asheme kuba nakoze sechi okwindura image ya Uganda ahabikwatiride na democracy hata rugabi abatutina manya hata batutina manya hata tugende manya hata tukorecha hata yoreke ngo really nhatekwa kubaho impinduka mu democracy ya Uganda ebare mnonga Gilbert government akatenguka hwire ninga Sky TV irakari abantu. Don't be a crocodile, don't be a crocodile, don't be a crocodile. It's Wonders time, it's Wonders time, it's Wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us slip my hair. Hair shampoo, Wonder. Always beautiful, Wonder. So beautiful. Wonder. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Nanya muzeyi. kenenura omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera Sauda Aloe Vera Drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli Black Seed n'ekigaji. Tuyina Sauda Pineapple Drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne Utamo Miracle Sauda Drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda Drink kenenura omubiri. Itwaba Millennium Sacco 2012 Limited nitumanyisa bakasitoma beitu ngutubinire obuhereza obwa voluntary savings, fixed deposits, joint accounts, institutional accounts, group accounts hamwe n'ezindi nyamwingi okutunga obuhereza bwitu aha mobile money nyega star emwe mukaga 5 star mukaga star 3 hash okuratirire endagiriro ninga tushanje a office zitu a Church Community Center omurembo rwambarara ninga amataji gaitu omuri Rugaga Ibanda Kabuyanda Kinoni Ngarama BSU hamwe na Ntinda branch ninga tuterera note mushanju 82 11 29 kinana na mushanju oba note mushanju note mukaga ashatu na mushanju nkaga na mushanju ana na mukaga. Netukwakira ahali Rutoche Classic Hotel erukushangwa Rutoche Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga Rutoche okuza Mitoma omuli Ruhinda North Mitoma District
lebo buhereza bw'umurembe oburi muri restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza ebara erimo buri kimwe cyona bine sauna na steam rero garden zembaga Rugogoma conference hall yonesitamisha abantu enkuyanza ibyo kurya eby'Kinyankole hamwe n'Ekifirika byona no bisangaha ebyo kwerinda hamwanyogo norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 0 03 ninga tera note mushanju note 5 makumyana Rutoke Classic Hotel buzima reba niyo nungera kusingayo omagara geseji arihembere eri kutuhindura tukabeche ekituri embereji eri kuhindura amazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mu mberejo nitwantoronda ekintu eky'omutaana habindi namunonga ekintu ekiri kubasa kuretaho ekyokutangaza omagara gitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe ribe ry'omutaano gakozirwa mbirungo ebiri kuheza omubiri gukagaruka busya gukagira amani wena ukasigara n'oburaje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe. Wonders, always wonderful. Sky TV irakari abantu. Sky TV irakari abantu program morning at Sky kaptosha izuba rero wa katano tuba twinira abanyamakuru okorga umbetongore by'amakuru ebitari bimwe na bimwe turukana ebitekateko ahanshonga zitari zimwe na zimwe ezero kuba zikozire amakuru umsande twagira mukahumuro Gilbert News nonoza kwereza ebitekateko byawe government akatengwa ko bose reno bagigamba ho kagihoiremu ninga bariyeno bagezaho kugera ekiba cleaning up nko kukenene yanagamba ngo bariyeno bagezaho kutereza human rights record nkihanga ningashi batwire mu kwanuka ekibine cya National Unity Platform still nko kukenene yagamba shonga za nupu kwetorora Western Uganda na polisi ko bicereza bagakora ibyo bakora tingu za ujigamba homunonga konka tinko enda kugera ngo government ikirize pressure ya nupu ni nyenda kukigamba hondi buriya kubaye babaha time na no kubatera no kubakora ki then babakora amakuru so ni ntekateka IGP ogomusi ayizire nebisi so the moment waba distractinga mu ntambara zabo moraliz zabo no baba bakora amakuru kugamba amazima nimazeho n'ubwendebereho byo senyoni ishaka mbendya no bane TikTok mbeta kuma mu baryomo so namazima abantu bintu bakumanya ngo nukere umwe yes baba nukere umwe tambara wakuno jambo bakabatira bako muri mbara twanza kuchimaza tuija kureba icyabo so polisi yagume barekire nuko neza ko ibindi byahuyire so nyawani ni sana aho eshobe bakiriyo no bagikorora na radio zabikirize baze bagamba radio actually yo ninde niyibonire tinkora abenshi nabazibira ecyakube kino buzubu no kuteganisa abantu mu town bambara bamu umwe bakashisha baduka gabantu na noko na traffic rules kunka radio yetinkorebe cyamani nani saba polisi nayo banze ebikirize if it's democracy bamba jangu if they are about to pressure now bikirize democracy korogwayo na radio baze bagamba konkeche cyo kubareka bakongereka bikiriza abantu aribona kongerito cyito tukacende tinkumanya success zindi bariyari konka bagumamba baherezo mbabatiganisa no babahereza publicity yamani babarugiyo bakore bakora amani gaza kubehwera Felix
notekateka ngu obuzibu bwa polisi hamwe na ibintu by'ubutegetsi ibiri rubaje rwakanisa government abo kuba hatantagamba nupu abo kugira ngo ni top on top of opposition kunke nyuma ho tubintere abantu barwana n'ibindi nk'ikibina cya Forum for Democratic Change obuzibu bibiri ombwebembezi bwa polisi ngo kwa abantu barigamba ngo management ya polisi ningashi administration ya polisi roho bwa hati niye hinduyiremo ninga kibiri kiri mu system ya government hati government niye yenegeza aho kutereza ninga sinupu niyebereye nekizibu bwanyuma yo kubugabwana ho na polisi ekatereze bizu byayo nicyo kibareteye akakasinja kutukureba aho bwahati babare munonga omu uhaja ngo nupe nekizibu ninga opposition there is nothing like that. Ekizibu kitwire kinwe polisi excuse me amwe na government etwiro because we have seen on several occasions whereby police ne jezaho okuteganisa aba opposition kandi kibateganisa nabo bakinyumirirwamo ahubwo kugira ngo the more uba kutunga interference na polisi batunga mo publicity better wareba this time ukareba nupo kwetambwire nka orwa kabiri obu baza ishaka obu baza kizinda ba nupo tukareba Boboyi na Kasimbaraha mbarashaha mukaga kagenda uninterrupted mpaka baika kizinda bayetororo mutawuni without batateganise anybody kandi batine security yona hakataroho polisi police akarebwa tukatanga kureba polisi tukuza kwika avenue kibayikira avenue police yagumaho yabareka kandi nanka opposition aba bantu bine security yabo eco-organizing abantu babo eco nchereka ngu abantu bobonka nibendo businji nk'abantu echa kabiri conversation yone yabire ishaka na nuko ibintu byagenzire meeting yabe kahwakare bayisha 12 bakaba amazire abantu bagaruko mirimo yabo kandi ababire ni babenda kubariyebo kanura abantu nibarwo mu marwaro ni baruganka hibemerera babahuberamo barabaho bagumizamo bagenda bazavini konka warebe cyabire bundi buryo veni yabe hibabire bagitire bakajikansoringa eco nkimenyisa ki mwamwikiriza abantu ngo bagambe n'abantu babo ahubwo ati mukubaja ngo konka hamutagambira ho ngo muze kuri kandi abantu bari peaceful. Of course police ngo tukimanya keeping land order umwene banereba haza kubaho disorder manya tina hantu ho gama ngo haza kuba disorder ahiyeta kuza kuba abantu for instance no banza wabareba nko kubari obanzo reba organization nko kubari then orona nko kubara akoreki nko kubara atamburi echakashatu orwakashatu bakazantunga rukunjiri omukuza rukunjiri kibagire rukunjiri polisi kagezaho ikayayenda kubatahamu yareba baza kuba violent kandi abantu babiri batari violent polisi yahendere kozereki yahendere barekire bagumiza mu batambara bakaruga rukunjiri bakora imirimo yabo bagaruka bamararare shazingahe 11
konkasha 11 bakabiha kisaye kibabere nibaza gukorera hemikoro ekibabere nibaza gukorera hemikoro Rukungiri stadium buri omwe nakimanyaje ngo Rukungiri stadium niyo bakozesa bakakibiyaho bakibima ngo hine mikore kuza gukorerwamo babatwara nkahe Nyakibare stadium ecyo kikwereka ngo arho issue no barabe ni badangu babareka ati wano dangwa akatengo kahwire nono biha akatengo kakoziriki karu rero hati wagaruko kareba Rukungiri bakabikiriza kujya Rukungiri tukabati ko pressure bakabikiriza bakora ki baza radio counter radio bagamba barugama for 1 hour konka problem eriho niyo kugira ngo buri hayiba kuza ni babiha venue kandi buri kubiha venue babateka avenue ndijo then kandi venue yiba kubane benda babateho ni venue yo mu cyaro then wahuranye erizo bari muri baza isingiro konka no bakuzisingiro venue rode bagihindurire babatabangwire bari muri bene ngo babatwara mu venue y'cyaro no hayo abantu abinje nahura abantu bagamba ngo hati yareke gamba ngo akatengo ati nyena ngo abantu tugume twikiriza when twaba turi ituto twaturi y'abanyamahurire nko kuza omufield no picking ekintu cyo kureba ngo ni kigenda na what is happening in the country waza kureba amazima garigo kwendera Bobi Wine president wa NUP agerezeho kugamba nshonga zikwata abantu because kinene yagamba ngo agambire poverty nkonka kirugireyo nkibasa kuba kitarugireyo kinene uko muntu because nkenda tugume tukikirize nkibasa kuba kitarugireyo kinene ntabwo nshonga abu kugira ngo kinene poverty we eleve yakugirebera tiyo yo muntu wa rubare yakureberamo yes tiyo nanka yakureberamo poverty omusija bagambire for instance when he was in Rukungiri in Bushenyi akagambira abantu ati no barabe batuzibira kugambira omukisaye cya Rukungiri bakateko omukisaye cya Nyakibare mu cyaro nika kilometers 3 ningi na kurugo mutawuni batuyamba kumanyisa abantu kumanya emberambi y'abantu kumanya ngudo za nyumbi kumanya ubworo bwanyu okumanya bizibe by'abanyayuganda bakurabamo kandi yagaragaye abagambira ngo sente ziba kwiba 10 trillion ezikwibwa buri mwaka kugira mu report ya IGG eze sente bazikwata Uganda eyine ngudo 10 no yes tinkwenda kushobya statement ye ako kankwatamu engudo zagambire za Uganda zirengo harimo na community access road zone we hatungo webembezi using that money za ezikwibwa engudo zona nahikana azikora in 3 years so orkwendera Felix which means etina nambikurete rebyo which means agerezeho kurugabya abire byukusiba nagamba katengo yagambira abantu ikubasa korwa ekwereka ngo pointers zini so mbere katwira takutunga space icyo kituri kurebe cya police kubareka bakagamba ko kuba kwenda gamba kugira ngo nikikorera nupu kucira government iri mbwebe nikikorera nupu munonga nyowe ningira ngo nubwo kutunga abantu bashatarari nupu nubuyo kutunga abantu bashatarari bakabaha message yabo batari interrupted abantu bakakwata message ejo nkibasa kuja kuyamba abantu understandinga ekihangari kwetaga rather than kugira kavuyo bakabatera tia gas mukahendera mutamanyire na rido mukwenda no because turantura uraba ndoda ngogo no wenjaga ngogo no wachi ndebere statement ya amanyamushega akugira ati nyowe
araha abana bakurira mu ghetto baresenjaga bakora ki yarugayo yaba musician yaba wamani yaba ya Zimbabwe MP yaba singa ya Zimbabwe president atkonka itita bina abana bashomire abazarirwe kororo bakashomera mu mashomero gamani cyarugiriyo n'umwana no mu Zimbabwe president nikimanyisa ngo Bobi Wine n'ubuyoko batabire president n'ubuhoko zo president ndijo konkana abantu hope kugira ngo niwe mu buce bwawe no basa kuja kurugayo obeche echo mugasho obwabira rukungiri ayangire kwahukana na noreba rukungiri habera byo two incidents incident yo kubanza mwamaji gambiro ngo abantu barugira ba NRM cyo guyagama ngo basakwa batahindukire imitima ngo bajware esati barwo mu FDC nyoni ngira ngo NRM reke kutubiya taro FDC tero umuri region because of babire batero bururu tubarabutire so wa FDC akuba yarugayo no ati barimo nandara nakugambira ngo naba abere registering nka secretary general ngo bari mu gici mu FDC ati batwire ni ba but let us see that, and that function happened the same day, the same time when Nup was in Rukunjiri, which means akako nakatengo kabaji mwezi kukugira ngo bereke muzeyi ngangu muzeyi Bobi Wine yabari kunuya kunkito bantu abatwara kuriya twakoreka tumanya actually ukaza ya ground kokatana pia Nup keri ncheri ku Tanap was completely low. I agree. Konka tsai bakaba ariho konko mutawuni because no manyo Rukunjiri is pure message. You know that. Hata abantu bukaba bamubagira bati bayitorora bahubira abantu bakabemerera amahanda bamurebe bagira bati bakuma konka atsaya abantu bakaba ariyo konka ababiri benda kurongoza wabo don't say no kuchenda kukigambo konka abo mucyara bayi batakarebaga Bobi Wine konka Bobi Wine no buyabere nagamba Bobi Wine no buyabere nagamba nachendera Bobi Wine yabere nagamba akamakinga sure ngo Rukunjiri tiyaji yaho besije so nawe namanyangu akereka ngo bonka bebembeze ba opposition bine kwatanisa kandi point nkuru munonge yiyagambira akagira ngo abantu bahajira umuntu we nakwende ncuka akwende ncuka umuntu we nakwende ncuka bamuhagire omubwebembeze bwihanga yagira ngo bamuhagire sorongaza riki ari genuine kandi yajangwa abantu bani bena ngo encuka beho bakore ki bakwatanise kandi nabo nk'aba opposition barimo nibagezo kwatanisa kugira ngo batekeho ubwebembezo bakwenda bare munonga Felix hamwe n'abagenzi banje kuganira hashoga ya Nup ningira ngo kumagamba dekatutegereze byagumiza mbiti turebe cyane kikora Nup ninga cyane kijyanuka kuko bagenzi banje bana bagamba twagaruka haha umurembo urwambara mbara irine genda nehinduka ebitur kureba kutu ya internet etari mwenemwe mtimbagano tureba abantu muri kamparo mwihangwe nibemuka bakwato umuntu bamutera na arga banka bamuyawe byakwitse babitwara aho umurembo rwambara eshaha eza late hours z'umwazyo abantu abarukora umwazyo kikererezi bakataha late ko kake ningashi abantu abarukwimuka kare ngo kutwagurika kare ntwijaha kigenzere n'ikindike kizubu ko kwimuka kare buri izoba backface bakumanya nababasa batwire mu birebi abantu abarukwingana nk'ikumisofa abindi kumanya abintu butambiri yabo abo kizubu cya backface umbugufu backface bakwazira hanse na heguru aha umurembo rwambara ningira ngo reka tubanze turebe amakurago nabwanyima tugumize muneshonga ya backface umurembo rwambara
abantu abarukugoreka kare ukuzaha mirimo yabo utiriho nabo abarukurigaha mirimo ishaha zagenzire bayiri ko kwatwaho aba bakifesi ukweyongera kubanyangaraza aho bwahati abantu benji bariyo nubajanja bobuta wabashyikibweho bakifesi aba amakuru ngoreka ngo bakifesi aba betwara nk'abana bahanguto ningashi abakweterera za motoka utiriho nabo abarukweyeta bavugi ba buda buda nabwanyuma umuntu acisha bamukwata bamutera utiriho no kumwibaho ibintu byona ibyarukubine Shaka Bitama uri umunyamakuru kandi urukora program yo mukasheshe Great African Radio yashobora ikibakifesi bamukozere ikiro mu Kisenyi hakwa muzamiro geto mbageta kabakanjagara nashanga ho mukaza ariko rwo mbasi barukuza kumuyiba abashuma kuba bintu baza kumuyiba bamwe mbashuma mbareba hako ninjira kubareba haho by face nimba manyane bakira kuba bari yaho hako bibiri abantu binjaho antere nduru ndi mu murekure ki umukazi kunatire nduru kure kuri umukazi nangwa enduru yanje kayamba umukazi bamurekura ko bakabamunigire barukuza kumuyiba hesemo bamurekura hati nyuntambara ngumeza mu kacibanda ni hihi kuna ikirache banda bashuma bakija bari mukaga baturumba ngo abwenje ntubaremesa kukoremera mo yabo muri ngo gumwe Onesimus n'uwamanya w'imyaka 38 kandi uri umuturage wa Kakoba division mu Rembo Rwambara yabanagamba ho na Sky TV yashobora kuyagwira mu bakifesi aba arukurigaho ishomero rya Alliance aho mu Rembo Rwambara ngo konkatsa kahire akabasa kurwana nabo ku muhanda nagwa umbanta buntaramanyire babene bakabantu nkabatanu bakwata batera bakabine miteyimba bine misyo bine nkoni batana kabantera bacumita umusyo aha aho kureba habazira kancumita umusyo gwataho kumunda so nico bahabazirira bantera entomiyeri isheri nore kuri kutukora munongeri baniri insasa kimwe munonga nishasha ugu yashobora ngo n'ubuyabasi kurwana n'abina zaba akabasa kutunga ubuta umbeceka by'cyama undijo muntu warebere akabi akari mu bakifesi abari mu Rembo Rwambara rwahati Michael Karukarunji umweshongozi nawe yashobora kubakifesi aba akabashanga hehi na Central Police Station aha umurembo Rwambara ngo konkano kwicyo wirobu amagaraje gakaterere kaza kureba nareba abantu babiri baruga side edge nabandi babiri baruga side edge and somebody from the right side yagerati owe chivuru taramazire ikigambo moya ntere chikonde chi factor bazoru ninshasha na mweno ati batanukiraho kuntera bantere bikonde minwejo na bakagitera yashatanyagurika batagure mpare yanje bagijura nasigara njire boxer bayihamesimu na wallet so wallet n'ubukirabe kirikityo abantu aba batungire ubutabuta bumwe na bumwe ugurga haro bakifesi aba bagira ngo polisi defire yo kubahwera utiriho no kucondoza beitamwe no kurwanisa umuzogo mu Rembo. Disappointed by Uganda police. And I have a bad feeling that someone akwasa kwemera hihi na police na baine confidence. Kwasa kwenda kwitira umuntu hihi na police na ine confidence. Twitu yagamba ho na Assistant Superintendent of Police Aren Namara uri umudumizi wa polisi muri Mbara City South kandogu yamya kuba kifesi bakwatsira hanze na heguru muri Rembo Rwambara ati nuko kwihanangiriza abantu bo Rembo ukwatanisa na polisi kurebe kangu barwanisa abinaza ekurakurine yes ebire site kwe kuba sita abantu beyongera na criminality ekoraki eyongera konka abantu bitu nimbeshenjeriza nyaburimo security reketandike niwe omuntu waburijo otakarebere nanko otakarebere na amaro otakarebere DPS otakarebere chairman RC1 iwe wayerindota tinjira polisi ya basipaka akangana ajira utibine cyabanyambere kuba ni kubuzabuzo karango na amaro tiyanyamba
yes ezo neshonga zebyo kwerinda aho murembo rwambara eshaha yona mbarra ne basa kwendera hindikira kaitro hatabeireho cyakorwa okutura munonga mbitongore bibyo kwerinda konka twahibu mukasheshekera izoba twatungaho mugenzi wetu umunyamakuru nawe otungire utkete kashkari ororize harba face no butra bintu bishekeramo konka n'ibintu biri kusasa kandi biri serious mugenzi wetu Agre Twesije nakora na Cruise FM nawe akatomera batch face aba twahirwa twamutunga naza kutushobora aha batch face bamuhikizeho no kuyaba bugeni no kubamugwiremo nabwanyima atiteri mutoki ahashongejo Agre twakwakira kandi kantekateke ngo watandikire kutunga impinda hinduka umagaraga bwanyima ya batch face iramutse kutureba nabwanyima utuganire uko watomere batch face weba mnonga mountain nishemerwa mnonga kubaha because this is my first time here Sky TV. Yes. Kwezo kwa hiro kwa mukaga ninjaje kabiri nkebera na mushanju azazi kazi linga shahanka nkitano zecero izoberi yonkantwiro nkinemere mena benkora azana ninuka late. Yes. So as I was trying to go home shankita naho nduta alliance inkuvera na ina ugina abantu bashatu and these were sags banya takinga I had a phone esumbajinyaka as nagezo kurwana nabo cause nkandi omuntu omwe against 3 people nuko kuntema they had to cut me here on my neck. So actually kuba ntemere I realized it later ngubantema because like someone hit me with something ekintakabasa kugambira weke shilasha or it was a panga, I don't know. And like after 5 minutes we were not realizing after these guys had left we were not realizing that actually bakantema because the blood was oozing from this side of the neck. So I had to go to the clinic and go for treatment. Then 8 in the morning naganyakiza ha police nigura kesi police biyugura homushango na hati njaba kibaye bachondoze bya police yitu ya Uganda manya, but in alliance churchill was because in a police clinic chireo one of the officers told me that they have been receiving a lot of cases from that side of alliance. Echikumanyisa crime rate okwera erya higuru mnonga kandi wakugezaho kureba alliance honka kubukwira because it is in the outskirts of the city. Omwirumano gwagutimbire tinga kunu yo mutawona hitwini nangwa street lights alliance chichirwas tario street lights, so you have to be vigilant enough. When afutamburisha haza cheres mnonga they possibly attack you. Kandi like omuneighborhood honga yimfutwe abantu bingi mnonga bayumba complaining hari ejenshonga abako attackinga. Last week I saw a boy who was over atahiriro munju bakatware ibintu byona kaza kwimuka in the morning yashanga atine cyo hari yamya stand and all the properties were already taken. So I think police in koro chaman mnonga patrols obatimonyo bazikabachi tingma bashikora patrols. Yes, the last time I was reading somewhere nkarabo kugira ngo Uganda's police to population ratio no shete cheriali 1 to 800 police omwena kuma abantu 9. So think manya police budget echirinche, why don't they recruit enough? Katwina abana bingi maybe emirimo challenge mu Uganda yitu. Why don't they recruit enough personnel tukora ngo twafuna security rukumara kandi nyongera futerano no muranga maybe aba council timanyeshe kuba kubasa kuchikora twine street lights nyingi zikiri faulty eziba yibire batteries ezimwe zikora zikarara kare ebicweka byona bibiro mwiri mahati ekikwereza ali wabashuma kukora sejo chance ku attacking abantu. So nitekateka bine kuri umunshonga ejo kurangwa at least ezo street lights zitachikora at least zaba restored abantu batandika gukora imirimo yawo muteka. But ekintu wazagambira abantu, we have to be vigilant because that police ahita kubasa kutweza security kumara twine kwerwana
whereby you have to go home early. Like now, I was a person who used even to go home at midnight. Konkati ni kugambira ngu za kubashayisha I have to be home. Because security yomwene bile worse, like in alliance it is very worse. You have to be vigilant. So far kuyo hababa police ni response yone watungira hanshongeje. I haven't got any response because nyina kugambira manti n'abandi bagenzi banje abanyamahoro gutumura ngukubanza isumuzanje bokuziyo. Like I don't know and I had to go to the central police station Hambar. Up to now there is nothing that have got from those guys. So nka reporting and that's now what Karagana I even tracked that phone but up to now and I used the police to track it. And actually one of the police officers you pay money we track the phone namjando. The other time nothing I had teenage esimu yanje kagumiza mevuzere so you can't think was of take sentence in muniza tracking esum. So I think police shine chama chindi cyo gukora munonga koranga at least ya one of henda radio byombo konka agure were munonga agure yes agure would want to understand kujanguna no muntu akubana atambura amanye cyo gukora. Last time ni mangu tukahandi story about abashumu muri Mbara and abinji bari ari uruguru rwa Kakoba Road niyo alliance kanda Kakoba Road kurugaha kutandikira akatari Kambara Central Market the whole of Buremba Road arahaba shuma binji nobuhuku bumunyahangwe nobuhuku bumukiro. There is a lot of theft there. Abakunya kuri ubushaho bw'abakazi hata ekinkobire nyenda kumanya because na nomo mutawoni arimo na nugundo muze go kwiba abantu na muno abakazi oza ababa kwaremye emyenda amahanda uko mukazi ayije arimo na arebo myenda naza kwihamu hijo ndijo nashamu naenda kwihama imyenda akingiro riya mukama wakuguze imyenda ayemereraho deno ndijo akuzenyima kugira ngo riya okuguze imyenda atareba ngo barimo nibaza kwiba then somebody akwiba bakwatanka baga yawo bagihamu esente birukanga. That is it is common in Mbarara now. Konka because that is one scenario. Hati ekina nyenda kumanya agure ababantu abakwibire no gamangu bakabari bashatu bakani batambura mpatanici kugira ngo na no muntu yana atambura because abantu bashatu ababo ntatekwa kubahine nko kuba kutambura in a way that omuntu becengere bakani batambura mpatanici. No weba munonga Felix ngoko nabagambire you see bode kanya how mtown Mbara ya Ntwala Alliance from Alliance to where I stay a short distance. So here and Rupinja Alliance I had to walk using foot. And all of a sudden people come from this side and unusually to couldn't meet backward attacking. They had to grab the phone process someone had to cut me here and they had to take off. They have baba bashatu muna yesherekere kunuya ondija yesherakira ondija leto kuno misho bija barabashatu nokora kakubecengera so nabo binamagezi so ya one muntu muna leto muhanda tokuza kufayo munonga maybe you would say that maybe no ndo gona atamba rufuta konko muna yesherekera ondija yesherekera but they are coordinating oriya kakwata kiniro misho these guys are yo kumrobajana no they will come out to help the other colleague of them. So, ambush. Yes, they ambush you. Okay. Eba mnonga agri kandi katichengu amagaragawe gari ngagenda nagaterera. Kinene ninyendangu tukoze senda kikanche abubisha hazara bata. Nutikatekangu obuzubura but face bachirize ibitobore bibi kwerinda ebituine amani ninge bitobore bibi kwerinda kucira mnonga police niyeta fire. Police fireyo nabageza aho bamba bo kuba agro yakigamba ngo umubare gompolice aha muntu wa burijo guri munonga
nkigumiromo ate nka polisi ya Nyakize yagamba ine abapolisi ninjani banabonga polisi yona atrebe n'umwanya gwere kavaringa okugo kwingana ne muhango munonga so noreba ngo nikigumira abapolisi bana kukuma ingakora patrol ebyaro bukanga mukage bereka kuba kandi eriyemu hariho urukutasema imishange yija hariho urukumere seruze hariho urukumere amre mino bobo nkemere maybe hira station te kubikiriza kurugaho kuza kujya kikora ka patrol ecya kabiri ni to abantu rubajorumwe we have failed our own security yeso mweno yeshanga wacerirwe kutaha kuwaza kutaha watahuta ningashi kuwaza kwikaho rukuza wahikahota ubiro bwinji notembo wa boda akutaha kunkeka yawe erinka hati katujenga tatu likabaterine ushange kerinka nka police kuri ife so distance yo kuruga ka police ife norawo ni distance ni ngomunonga umwino shangoro gambiro police wa boda haba kasente ayiwe mpsiyaha sigara neza kwatambura iweteka hatosanga insecurity wajere teragataho yo wa boda yakuta hamwe na homuka aho rukuza cyakashatu ikindi kuteka ngo kibindi kiteganisa ni report says ubundi zi police shimikwa nene twereza umuntu wa burijo nagira boba yagambirwe kintu hazo mu bwinje bwacu for example ubu covid ya bene tabatwe bajya ngo harifaro hari abantu 200 bona bari mu isolation umuntu atkama kanje kare ushanga nibikiriza hati gumumoka because of the numbers so hati washanga these kanzeteka isolated numbers no ziri serious abantu tubo kuchira kuchira kachikura babo yatoshanga ni blaming ngo aba attacked abo kujya munomwe konkabe yagirwa ngo no bundi na winci basa kumushikaho kongera ngo police ne tushoboreza report says bakatujya ngo umukwezi kumwe okwireho abantu bo kikumi batakingirwa mu mwanya wo hato umuntu nogira ubojote antandike kutahakare security yanje kanje gendesereze konka report says nizibure hato shanga these isolated cases ezitukureba nazo za fero investigation yazito kuzireba dene cyamhero kare hakaba habaho secretary wa defense LC1 ubwiro bwinji bakaba kira kutamburamo ombyaro bagumane bashikana ne bamuza abantu ne bamanya abantu bari yacaro hata ba secretary ba defense abyaro bakazehe tabaciro nabo nko mwe bakabekorera patrol so hariho loopholes nyinji eshimwe kubane zikavaringwa kujya ngo imbere tebekane bari munonga kinene Gilbert dacika emwibiri tuganira hanshonga ya security ikitakozwe niki hanshonga ya security ni za kujejekera economy ya Uganda embera nimbi ninza kukiyayo bati nanye nkafuna ho buzubu nubwenda kuba nkobwo during the lockdown nkanye nakaduka nyamitanga nija nakinga horeti it was my fault yako twatiryo mu lockdown natahirirwa abashuma bembundu omuhoro konka nunka koza amageza guna kozise they didn't hurt anyone kuna yebero mukazi yazombiye ibyo futiye nduru nyoni rukana tore nyuma kushohoza abana then wanteganisa actually na askari kunyugura enyima kugaraka nkarebe yibatora then kareba ifa ya mutforo ningana na nintera police mbereke yibagera ki yibatora kuhanga tera police ya central kuza kungambara ngo ine ndijo kese yabereka tete iriri iyanya mtangana kako shoroze moto kuvuga kwegerayo so I reported bagumana banyetahara regional police nargaho natamwa nabirugaho konka after some time mija banye nabashuma bakwatiye kunjirire could be those tine unabe nimanya umushango nagurugaho nsyo but bakatwara draw esente unkabyo twabera abamutsyo so tiba face abemigere nemihoro arimo nabembunda then there are some other dark corners tingumanya aba police yo kwikubanera bamuba yuti kubireba mwana mugamba patrols there is one day kandi ndaba side zoko mbagiga banko konjeru hariyo military rukora yo buruciro team ane cyarabaye there are some areas of insecurity
so aho nondo kwigira na security nikora selectively aho nondo kugira gambera buryo mwakumangwa abana mangwa ho kuturana habi ronda handi obodo uramurumo bene kindi there is another spot between Nsiche na Hore Innocent Children's Hospital aho bibireho staff bingi ba Hore Innocent na munonga bakazi amasimu abana baganyakora konke kitingo nda kucereka abana batekenuko kongo mwena iza kurugoma agwanyoti nkwame ngombugana nanye kusugo hurindi ono ija kutomera akuba ko kware na ambush they are not planned ngo bagwerire agure bagwerire kinene bo orije wena ngaro barije kugwo mumbi aro barije kugwo akabita mu mwana munonga abana bishomero please mama zo mbara mukanyamarwa ganyu mareke kusindira abantu. There is another spot kwendera one orugaha kuza umucogo arakabera aho mpurango nabategeme guha ma wakafoko mbategeme guha wepicho kiza ogugwamu bakwakira. So police myanya nkeje tandiye kujirondereza tandiye kora byo patrols barege ku patrolling mu bine security kandi mu magate ga barita abakuba yes araba kwitaga security kandi tutakuje basi. So ndukwendera nimpiga police omuntu yahaba bomushango gwe ningana yatera hagire cyabo mbagezeho kubirukangera. Then ekindi nitwe tugezeho kutaha kare warebe shaza ahwiro kumango wawe nahabi yararombara mukaza ahinda ahure manyomo na neshonga ya security nashara mukora korara wundi safe eshonga ya security Felix tukireho tuta nyawe cyo kubanza tinkwenda kwikizana na kinene ngo hine cyo bakozera aba police. They did completely. It's not that they are doing nothing, but they are being negligent. Yes, tibafire agwenshonga ekintu nikimu nka hiba atakinjire agure hariyo polisi ibiri hariyo polisi emu twine Mandera polisi eri twine na Nyakiza. Those are two. Mandera are too close na Nankana Alliance. What are they doing? Ati wajira waza kujiro kajiroti oti because naba police n'abantu runana ariyomwe worldwide we will never achieve that because nanubu kuzo mu Uganda abantu ni bace abakwenda kutaho mu forces nubu bara abantu bwire emirimo etariho konka n'abantu bace because nkati wazaho katubuza twena nko kuturya ukatubuza ngo nkabagira ngo zo mu mahate this time all in police. Would you go there? Most of us we might say kuzayo so it is hard to achieve that. That's why some countries never forcing abantu in public service kuza kukora usirikare for some time ukagaruka ukazo mu public. So kwendera Felix polisi ne korera omuntu innocent konkaba bebwa ngo ogo muntu innocent nazihebwa abantu ababandi. So patrols zikacendera kandi kindi harimu ashima kuba harimu kakona events sometimes ya police na nabantu babo na nabashuma because tokangambira ngo Nyakizeji nanka uko kwa hito agambo waba agure buri omwena na kimanya na nompolisa kuba yija hati na manya ngogo mwanya tuguri secure konka you are the head of security nanka RCC you are ori DPC nothing is being done. So nchinchi manyisa ngu abantu abaryamirimo baremirwe either baresigninge bateka habandi ninga babahindure ninga kwa kuri kugira ngo bateka mu military twine. Apart from police we have army barracks. Why would we now be ogwari munagamba bashuma be muntu abwa kugira ubwo buzu badiso ni bakoraki badiso ni bakoraki ero season tumayangu zino buzubu tubakanankaga noshangana na nankakafa wa defense ataro ninga kafuruka yagenda kuba things change. They have taken a long time without erecting. babongire berebe so nyoni ngira ngo problem
eyamani because security agencies zizi omurimbara ekine kintu kusinga okuswazana mbaro mu buke bwayo tukazire abantu bingi bo kugira ngo baremerere security omurimbara because twabantu bara tubagambira mutwara 3 mu constitution y'ibashonaka census ya yubose yerugire ku releasinga preliminary mutwara 3 mbushe mutwara 3 oyina barracks ya second division oyine regional headquarters zirya then we still have those cases every day abantu twina abantu more than 10 kandi haba batagamba. It is very unfortunate ntimaisa police has failed the job. Tebari mnonga Felix Alex ikitakozwe n'ikiha twaza kwika umutawuni kugira ngo abantu tubakabere benji mnonga twine munna barracks actually twine barracks ibiri abo kuva kwa gari yente na rengere hariyo barracks ndisho. Nyanda kubanza kusasira abo abagwiro ombatemu ninga bashuma abo kuba tandure story it's painful ni chasha kureba umuntu cyari narabamo ahabo kuba umushango gwakozere kuragamura makata mbone icyo ni chasha konka ndakagira police reka tubanze itwe nk'abantu buzima n'amazima ubu mwanyu bano mangu hari police ubatero reka kitandike niwe nichikushara ki kuferwe mitware ibiri magara nano kuferwa magara so you choose no basa kuba wataho mukakereze kurugambura mukatugeze warga ushamukaga ninga mushanju omutaho no hari mu special no bakutware mitware kuzaga kuba bakutware mitware kuzakatete bakutware mitware gumane cyeka spending mitware ibiri konkosugaza magara waza wena ngo kwetingu nibiri waruzinga simu waruzinga magara waruzinga ibindi. Sorry Adolf akabayine motoka yahika gate naza kuyigura bakamukwatira gate bamuteye ngo Adolf wenka ne motoka terse wakoze se motoka ecyo kubanza otari parkinga ha gate ngo tegereze bakwigura. That is wrong. What do you do? Yijane motoka oterera bomuka bakwigure ninga abari yo wena never otari parkinga gate ijane otaho mu gate kandi umenye sho ngo wakwika gate biyigwire kandi tukubara kutangemo apana hati ekingambire cyo because I've seen incident uretse kumta aho wijane motoka ukashanga gate yigwire you quickly enter kandi nawe wabanoza kutaho mu gate emotoka to kugirebesa mu gate no girebesa horiyo no ayiwano ruga na horiyo noza. That is security tip that I learned. Emotoka neguma nereba horiyo noza otari kureba mu gate haje cyakuteganisa you continue ninga shigete yigwire otaha mbene ecyo nece motoka atari kukibasa then tahakari kandi nko kutwagamba ubundi washanga ngo obwire bwakwato takubasa kutaha nabwe hariho kuwasa kurara he mitware ibiri yaguma n'ishweka ukataha ningarandi umukabara na police n'abakora ninga wabo uri hachachi nuraro mbenu kutukuza side ya police nanimba shaba nko kutwagamba twine baraksaha ya police twinaha yamahe konge cyo tuchikumana abo kubanyo niwe ntumanya system zezo kuzukora obundi police testami konka bar constraint when nabo bine evacuasi konka polisi ngo kinene yagamba katugezeho kureta information ejo mbantu abo kuba abantu nibinje batokukimanya ngo hati abantu bakore nko muri 10 batiwe bariya bitanda o bakurgaga ko bakatete nemyanye ndisho dekanga polisi gamba kakoba na katete karo karundi bakamutera RCPS aha CPS hari mu baterere karo karundi bene icyo nikimanyisa ki ngunga polisi deka information age kiteko mbanza I want to commend police ya Kampala Metropolitan. When you look at, and I want to commend him, Afan Luko Esjire, he's on X. Hajire Chabo, he quickly puts on Twitter. And people, no Vargayo, man, when Umanyobu, to Mon, when Kito Wambara,
nituka tugezeho kurete information tugiteko mbantu hari cyabaho reportage koze sase kendi tano sibara barutureba bweni warutureba campaign ne kitwahendera nacho security yo kubanza netandukaniwe nitukimanya twenerezo police yeye ntumanya mbweni twabimanyire twaza gukora kitwe tukerinda kandi ngo twagamba biyo ne twagambaho nitugambaho kugira ngo niwe otunge ntekateka yawe ogishanize ne yitu kandi yitu gishanize ne yawe niko turahindura ihanga yitu umumbere yitu mwobare kumkanitwe buri wa gatanu nk'abanyamakuru abo kwentekateka yitu nitugikweza ni ugumero tereze ntekateka yawe yabari mnonga Alex Felix sibura batureba abalevi tuba Sky mwebare ntukera kubahereza abwanyu ahimutari ntubataru nkabo kujya mutumanya nk'umuriyoni mureba niyo nshonga abwacu turya kambe ndeze weekend eyo obusinge bwa mukama bugumenimo Gilbert garkamwe iki kibaheza gamba na wanyuma usibura barutureba Chihashi usinge bwa mukama bugumenimo abakutureba tukwendera nyona ninjira nti omushija we nahari nangwa no mukazi araho no basakuza ku training for self defense araho ubushuma niyo bwo kubasa kweterera kwekorera hotajire kutegereza police ahandi musibe kurungi mugume mutahe kare companies zikubasa koraza abakozi abafutaha iciro mubaraze ninga muba dropping ahiba korara ahandi katubendeze weekend none ebari binonga Gilbert kinene sibura bakuterebesha uzireba we barishani zireba zabaye kukanye ndakora ukace issue ya Felix yo kugira ngo umubare gw'abapolisi hamwe n'abantu bakurinda yes tugiye twari kace gato musige mu karuga atwari second side tukuko basa kuba achieved yes konka kandi wabo inabapolisi banaha station hatubona barga bakazo patrol obarateri fena shango wa police ninga amore security yo kutwara imbundu yerindwo so abantu bana ha station ne bace munonga bokurinde cyane yeso kubachivinga tukubasika konka nece nikimayisa ngo uyu muntu waburijo yitero ko irindo kwawe first kutandike niwe nimbendeza weekend nonji mugume businje kandi mugume Sky TV bare munonga bagenzi banje abeje mukajije kerizoba agre yebare kwija kutuganira ibyakukireho kandi kantekateke ngo embera ninga magaragawe garene gagenda nagaterera morning at Sky kurgizo borero akiro kubanza ukitizo borero akatano ukurga shahimwe ukitiya shahishatu abo abagenzi banje Olivia Kamsime hamwe na Edwin Akoraje nyenda kutugendera kandi nkwendeze weekend nonje Sky TV irakari abantu sanyu lya kazero tugenda kwevuga ne kazero lino lye sanyu ly'omwaka nyabosebo banywere kazero wangula ebirabo kebera wasi wakasanikira kyolaba kyowangula mulimu pikipiki egaali enkofiira t-shirt amulera ne sente enkalu emotoka Toyota Primo empyatuku just kunywa kazero wetabe musanyu ly'omwaka ng'onywa kazero kombucha drink ne kazero dawa tea kebera mukasanikira kyosanga mu kyowangula musange mu maduuka mu ggwanga lyonna just kunywa kazero. Olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmonaaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu. Omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira. Abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna.